Cek. Enggak, Bang. Oh, ma, tadi beri sampai ke sada, ma. Sada bungkus.
Shalom, menjuah-juah manbanta kerina perpulungan Tuhan. Ibas Minggu 27 Februari 2022. Mari dages pesikap pusuh ta guna kita memasuki ibadah ta ibas minggu enda. Mari si puji Tuhan, ras kita rende kitab dendenta nomor 285 sindeken ayat sada. Turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan ikatakan kami menjuah-juah ras selamat wari minggu manbanta kerina. Manbandu kekelengan kami si sekalian da dengar erkebatin lewat media live streaming ta GBKP Bandung Barat, ikatakan kami menjuah-juah kerehendu mengikuti ibadah enda mereken keriahan kaman kami. Mari dage sidengkahkan momo kerina karena perdalanan perpulungan Tuhan. Bagepe rencana pelayanan gereja anta kuwari-wari serahenda. Momo nggo iserken arah WA grup jemata, piga-piga penekanan manbanta perpulungan Tuhan. Si pemena emekap karena PA Mamre gabungan, ibas wari minggu enda tanggal 27 Februari 2022, jam 10.06 ibenakan melalui Zoom tuan rumah pengurus Mamre. Mari kita Mamre kerina muat bagin ibas PA Mamre gabungan ta si pemena ibas tahun nenda. Si peduakan penekanan karena pemasu-masun warta si pemena nanda arapenta si tepu AMD anggota Runggun Bandung Barat ras Pri Dawati Brusembiring Depari SE, anggota Runggun Simpang Ujung Aji, ilakokan ibas tanggal 10 Maret 2022 GBKP Simpang Ujung Aji. Artoto kita gelah pemasu-masun enda pe banci dalan alumuhuli. Berikutnya penekanan karena musyawarah warga Sidi Runggun. Ibas wari minggu tanggal 10 April 2022 kencadung kebaktin IGSG Holis melalui media Zoom. Informasi manbanta mankrina seksi pengurus kategorial panitia pembangunan ras perizinan pengurus PJJ segala menyerahkan program ras anggaran tahun 2022 bagi evaluasi tahun 2020 sada man sekretariata paling lambat tanggal 6 Maret 2022. Pelantikan pengurus KKR ibas tanggal 20 Maret, mari istotoken enda pe banci kerina dalan alumuhuli. Bagi karena kegiatan gereja anta, mari si catat ibas agenda anta masing-masing karena pasca tanggal 24 April, kerja rani 7 Agustus, Natal Runggun, tanggal 3, 4, entah 18 Desember enda kari panitia nikap kenca. Pengumpulan dana guna pembangunan gereja ilakokan ibas wari minggu tanggal 6 November 2022. Enda momo penekanan piga-piga si berikutnya karena diakonia sakit opname. Puji Tuhan piga-piga kekelengan tanggo banci sehat dan penggo negatif ibas terpapar COVID nari janah piga-piga si sangana isoman
banci sinian ibas memonta, si baba ibas totonta, skala-skala, kekelengenta, nanda, berumani huruk, anak turang seninanta bapa nanda mani huruk, sektor pitu, bagepe narasta, naras Justin Ketaren, di rumah sakit Immanuel, anak ta Handayani Brutarigan, anak turang seninanta bapa Handayani Tarigan, di rumah sakit Hasan Sadikin, Jessica Berusi Payung, isoman mandiri i rumah Permata sektor 4, kekelengenta orang tuanta pertua emeritus nande unjuk ginting enda isoman i rumah sakit Sari Mutiara Lubuk Pakam, orang tuanta nande Edi Barus enda isoman i rumah, kekelengenta Bapak J enda isoman i rumah, Redita Brudepari, anak turang seninanta Nora nande Jeleta enda isoman di rumah, turang seninanta pertua Bapak Margareta Ginting enda pe isoman, turang seninanta kekelengenta orang tuanta nande Enamia Pelawi enda pe isoman, Nora nande Margareta Ginting enda pe isoman, Marcella anak ta Marcella Bru Ginting anak turang seninanta Bapak Margareta Ginting enda pe isoman i rumah, turang seninanta Praja Tarigan enda pe isolasi rumah di Batam. Retoto kita karena krina kekelengan tenda maka lampas madani pasu-pasu Tuhan krina perawatanna ras istirahatna maka banci madan janah pe banci pulih kesehatanna. Enda momo penekanan man banta krina. Kata penaruh di batan di lo kita kubas kebatin enda guna pegegehi kini tekenta manbana. Singasup nampati kita ibas ngalaken perbeben geluhta. Yajuk kita gelah jadikan di bata jadi ling-ling kecion. Ibas geluhta. Anem gia melala perbeben derpa geluhta. La bera-bera kini tekenta ernalem manbana. Mari perpulungan asa bancina ipindoken tedis. Rende kita kitab Dendenta nomor 285 sindeken ayat 3. Ibas gelar di bata Bapa si jadi sekawalta, ibas ngalakan perbeben. Ibas gelar Yesus Kristus singgon cidahkan kekelengena man manusia, ibas mereken dirina mate guna nembusi dosa manusia, sirbahansa kita pengarapan ibas ngalakan sila bagi ukur. Ibas gelar kesah si badia, si bereken di bata si nemani kita, ibas kerina geluhta, si rebahansa kita megegeh, ngalakan perbeben geluh. Mejuah-juah man banta, okam kekelengan di bata, sirah dahi di bata, janah sir pengarapan man bana. Pujilah Tuhan ibas ingan enda. Damelah si kerajaan ta, kita singendekan pengatakan bujurta, janah singgejapkan di bata jadi ingan cicio ibas kegeluhenta. Amin.
Berita karena perbahanan ras sura-sura di bata, ibas invokasio. Ibas tetap kutai pegegehina ukur ajar-ajar janah ia jarina gelah tetap ia tek man Tuhan. Nina ngajar, laban cilang si bentasi leber bagai-bagai kini seran, ibas mengketi kini rajan di bata. Perbahanan Rasul 10:2 ayat 22. Mari raduras kita muji Tuhan alur rende ibas kitab Dendenta nomor 305 ayat 1 ras 2. Perpulungan banci kundur. Pujin karena kempak di bata si jadi lingling kecion siogeken alu responsoria. Nina pemasmur. Di bata kap kecion dengan gegehta. Lalap ia sikap nampati katawari kita ibas kesusahan. Emaka la kita gentar. Amin nape doni mundu-undu, janah deleng-deleng gedap ku teruh lawit. Amin nape lawit ergalumbang dengan rugup-ugup, dengan deleng-deleng pe kumeter itendengna. Mazmur 46 ayat 2 seempat. Terpujilah kam Tuhan ibas keleng atendu sing kelengi aku. Ia ngenca singkawali aku dengan engkelini aku. Ia penampatku. Landigan pe aku talu. Ia kap di bata singkelinin dengan meraikan kemuliaan bangku. Di bata kap gegehku dengan kecesionku. Mazmur 62 ayat 7 sehwaluh. Terpujilah kam Tuhan ibas keleng atendu si engkelini aku. Bagi Tuhan megikan perderkuh bangsa Israel ibas perbudakan Mesir. Janah ipulahina ijenari. Bagi pe penderkuh bangsa isalih kena jadi enden-enden meriah ukur. Bagi di bata megikan pertoton Daud sanga ia ayak Saul guna ikernapkan. Janah di bata nalamat kenca ras nangkuhkan Daud jadi raja gancih Saul. Bagi Tuhan megikan pertoton Hana diberu silamupus. Janah arah pertoton di bata mereka Samuel.
imam simbelin tubuh arah bertinah. Bagaimana di bata ngangkai kuga perbeben geluhta, janah di bata mereken dalan. Terpujilah kam Tuhan ibas keleng atendu si engkelini aku. Mari si puji Tuhan ibas keleng Athena alurende kita ibas kitab dendenta nomor 330 sada ras 2. Sembah ulu tua, ajar aku menggelar, lanuri puji kami dalam harga di hati. Biasa keleng atendu, jujur kandungan aku, melupakulah terunduh pasaras muliamu. Tetap aku darah mindu, berteduh bangku, suari berngi jagaidu, berlingkar kekelendu, di Yesus landu aku, aku berdu, di ternusur penapatku, terbang tanah keningku. Pengakuan dosa mandi bata siogekan alu responsoria. Tuhu melala kebiaran ibas ndalani kegeluhan eda. Kebiaran megati babai kita ndabuh kubas perukuran sindauh ibas di bata nari. Tempat-tempat perbebenta gegehen asangkan gegeh di bata. Bagi Daud si Aru Athena sangayaya Raja Saul. Bagi kala Israel si Aru Ate sangayaya tentara Paro i laut teberau. Sirbahansa kala Israel jungut-jungut mandi bata. Lupa ia kena rencana di bata, janah tempat-tempat di bata, laban cimulahi bangsana. Megati pe manusia nadingken di bata, jenari erpenalam nang dangi kuasa-kuasa dunia eda. Talu kita ibas perbeben geluh, seh maka lupa kita padan di bata man bantah. Ngaku aku, oh Tuhan, karena kelangasupen ras kelepakenku. Perbeben geluh si arusna pembaya kini tekenku. Megati enggo naluken aku. Megati kutundalken kam arkiteken darami ingan cio si deban. Si pegegehi pengakun dosanta alurende ibas kitab denden 362 ayat sada. Dosaku, alamidu aku basepaku, oh Tuhan sasapi, oh Yesus sasapi, alami dosaku. Tuhan sampati aku ibas empernalem man bandu, alamilah salah lepaku.
Mari siakukan dosa anta arah dendenta kita mendenden 362 ayat 3. Megati bera-bera ukur kami, maka kam selaku Bapa kami simbegikan perbeben geluh kami. Rusur kami kiam darami ingan cicio silit ibas doni enda. Iasamkan kami, me teman-teman kami, kade-kade, erta, kepentaran doni enda jadi penampat ibas geluh kami. Ngaku kami, oh Tuhan, dengan alamilah salah ras dosa kami. Mari lah kita skala ertoto ibas pusuhta guna kerina kesalahan ta ilebe-lebe dibata paksa tenang si benakan. Amin. Mari raduras kita kerina tedis perpulungan sikelingi Tuhan gelahna sialaukan pengalami dosa. Pengalami dosa nina dibata. La atiku kam mati ibas dosa. Tedeh atiku kam ngakukan dosa-dosandu. Sebab aku ma Tuhan dibatandu si setia janah rekeleng ate mankala singaku kendosana. Aku ma dibata si megikan pingko-pingkondu, singidah perbebendu, simperdiateiken ke arun atendu, simulahi kam ibas kini serandu nari. Bagi aku mulahi bangsaku ibas perbudakan Mesir nari. Bage mempege kami kupulahi ibas perbudakan dosa nari. Kusasapkan salah ras dosandu. Emakang geluhlah alu setia iadap-adapanku. Ulah biar sebab aku similih kam. Lakam kutadingkan. Ingatlah padanku man bandu jadi gegahdu. Meriah ukurta dosanta nggoyalemi Tuhan. Mari si puji ia rende kita ibas dendenta 402 ayat sadar setelu. Korban kekelengadu tebusi dosaku, alu mambur darahmu
berbanta kelengadu, jadikan duga lugu, berharga rasa berguna, deskan batu permata, asa masuk ke gaku, ku ikutkan padu, Yesus kasih perkuat, ku puji rasku sembah. Perpulungan Banci Kundur. Sehma paksana kita ngogekan kata dibata si monggenkan kita ibas bagin si pemana enda, ibuat ibas Matius 10 telu, ayat 10 waluh sah 20 telu. Matius 10 telu ayat 10 waluh sah 20 telu, kogekan manbanta kerinasa. Iterangkan Yesus karena perumpamaan singambur benih. Begikanlah dage kai ertina perumpamaan enda. Kala si megi berita karena kini rajaan tapi layang kana balik kap ia ras benih sindabuh ku tepi dalan. Si jahat reh nangkau berita singgo yamburkan kubas pusuhna Benih sindabuh ku tanah sir batu-batu, bali raskala si minter ngalaukan berita alu meriah ukur asum ibegina. Tapi lambages janah kentisik ngenca ibas ia. Adi ia ngenanami kesusahan ras iaya aya arkiteken berita minter tondel ukurna. Benih sindabuh ku tengah-tengah peran duri, bali ras kala singalaukan berita tapi aru atena karena geluhna, ras merincuh kal ia baya, maka kicat berita janah ema arbahansa la arbuah. Tapi benih sindabuh ku tanah si muhumur, bali ras kala si megi berita dengan yang kanang. Jenari arbuah lid si arbuah 100, lid si 60, lid si 30. Terjeng jenda ma pengogenta, ketuahan kala si megikan kata dibata, dengan si makekan sa ibas geluhna si tetap wari. Haleluya. So pedenga si begiken kata dibata, mari ras kita artoto. O Tuhan dibata, Bapa kami sini surga. Bapa kami si tetap masuk-masuk ke geluhun kami. Singkawali kami ibas mentasi, berengi si gelap derminai, ngalau kenuari terangnya Tuhan, katakan kami bujur man bandu. Pulung kami Tuhan anak-anak du, subuk kami di tengah-tengah gereja du, bagai pe tengah-tengah jabu-jabu kami kerina.
Subuk kami kemahan Tuhan, bagepe kerina perpulungan Tuhan. Ate kami guna ngalokan kata di subadia Tuhan, kam singarana ngajari kami, gelah katandu jadi pergegeh ibas gedang-gedang geluh kami. Ngerana kam Tuhan, ajarindu serayandu sinahkan katandu, gelah katandu tetap ersepuh ibas kegeluhan kami. Ibas gelar Tuhan Yesus ipindo kami naman Bandung. Amin. Senina rasturang perpulungan ni Tuhan Yesus Kristus, kata dibata si jadi renungan membanta ibas minggu estomihi ibas minggu sendah ibuat ibas Yesaya 55 ayat 10 sehkebas ayat 10 telu. Si buka ibas Yesaya 55 ayat 10 sehbas ayat 10 telu, enda siogekan secara antiponal. Cara antiponal siogekan, kita lebih kari sidilaki, jenari kari kerina kakam sidiberu. Yesaya 55 ayat 10, siogekan enda kari secara antiponal. Mari siogekan ras-ras. Bali ras udan sinusur ilangit nari, lanai mulih kuda atas, tapi litap ibanna doni. Si mahanca turah sinuan-sinuan, singlitkan benih rasnakan manpangan. Bagai mepekata si kubelaskan, la mulihkan man bangku alus sia-sia, tapi isih kena kai si kurencanakan, dengan ialo kena kai kusurakan. Tapi isah kena kai kurencanakan dengan ilaku kena kai susuratkan. Ita dingkendu Babel, alu dem keriahan, alu dame kam kerina itaruhkan, ilebe lebendu rende meriah, deleng-deleng ras uru-uru, batang-batang kayu ersura ras ertepuk-tepuk. Gancih duri turah kayu eru, gancih rambah duri turah kayu murbai. Enda menjadi tanda serasa lalap, karena aku sada peringat-ingatan, karena kai si enggo kulakokan. Berjeng jenda kata dibata, si jadi ring banta, juah-juah man banta kerina. Salam. Senina ras turang perpulungan sini kelengi Tuhan. Mingguenda ema minggu estomihi. Artinya minggu 60 wari sope dengan Yesus di tengah geluhuna memasuki kinisran ukayu persilang. Jadilah menbangku ingan kecion. Tema mas minggu sendah sehingga turun mas gereja anta gereja UM emo kata dibata mereken keriahan. Kata dibata mereken keriahan. Adi rusi begi sensas turang den kata kena ibas Mazmur 110 siwah ayat 105 kata kena firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagaimana kata-kata dan dikatakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Rikukun tema minggu sekelena kata dibata mereka keriahan. Ibas sada perminggun khotbah sada pandita
ani tenda khotbah ia, jedung khotbah, maka lau sia bagi kita salam-salaman kulbe, maka kerina pulung darat kini gereja, maka kali skala jai tading perbapan, perbapan tading siada, gua kangen perbapan itu naga, maka dung na reh perbapan dai ergiteken go dung salamina kena, jujua pandita, jujua. Ya, sekelenda lau kuat kudat hot bahaya peskelin di sini ni na. Enggo aku kubagikan hot bah nulik 10 kali ni na. Bagi kang eri. Payo ngai na. Payo pandita 10 kali. Maka bagi-bagi ku alalap ni na. Dibagi. Ya, kusungkun kam kai si ku hot bah kendai. Enggo medalan kendu ni na. Enggo sini pro pandai, lang panita, kape kekurangan duit, nina, maka, nina pandita dai, lo bagai, adi bagai minggu surah pe reh kakam ya, 10 kali kampar gujai, magikan hot bahaya nina, nunggu 10 kali 10 kan, reh kakam minggu surah. Maka kalau begitu, ertoto kita lebih galah kamu guguh ni pandita dai, ertoto kaya, maka mulih anggota perpulungan dai. Dagai sinasa surang nina kuan-kuan kalak karo kuruah menda rebi-rebi terus pas-pasan. Dain ku gereja labo saja megi-megi, tapi megi kena semakaikan, mabagai yang makan pas. Ini perang belindai lah bagai. Bagi kena saja lah pakai kena. Maka bagaimana pandita dai. Sesuatu surang asar pua bas batang buluh. Adi metua kita si jujung uban. Kai kingenda jadi tambar pusuh. Lagi tambar pusuh kata Tuhan. Endam bagi te mantas keleda. Tambar pusuh te kata Tuhan. Kage sesuatu surang ibas invokatio pengundai yogeken pertuanta. Uga tep kala nina ipegegehi krina. Pergi rasul-rasul krina. Maka nina lawan cilang ibas kita nak kita semeriah erbagai-bagi kini seran lawan cilang sialokan ibas di batanari. Tapi krina erguna ibas kegeluntayana. Ibas kaingo sioge kita ndai ibas Matius ndai, maka lid pigar-pigar bagai kala simeging kata di bata. Kata di bata bagi benih siamburkan di ibas tepi dalan, ibas batu-batu, ibas sirduri, bagai ibas tanah simuhumur. Jadi krina merupakan firman Tuhan. Kata di bata si iambur man manusia. Debar kita kan bagi surah-surah tena jadi. Lah jadi kata di bata baslan kena. Dari sini turang ibas senda kepaikan sini katakan tema atas kelenda Yesaya 55 dai. Kalau Israel na ngoseh padan di bata mulih ku Jerusalem. Maka ibas tanah pembuang nenda di batang rana maka krina pagi deleng-deleng persura krina kayu-kayu sekerangan pe resura muji Tuhan ibas kam mulih nina. Artina tanah di bata maka bangsa Israel na ipulahi mulih mekalakenda ku Jerusalem. Tapi senesai turang laban cilang lebih harus idalan kena bagi surah-surah Tuhan. Makanya dai kata di bata mereka keriahan di tengah-tengah perang kegeluhun bangsa Israel. Tapi uga pengertina mereka keriahan. Sebab megati kata di bata diturikan adilah bagi surah-surah anta lah saya kat meriah. Tapi kepekan kata di batai ibas sada paksa, ibas kegeluhun ta, krina, banci maba kriahan, banci kiti ukur ta, artina mon kata di batai bagi si pedang si dua bawahna, artina kita sinuri kenca pekena, kala si mengi kenca pekena. Jadi maju kena, mundur kena, rapai peki tengah ibas kita ngalokan kata di bata. Jadi labu kenca liken sa si bugi hotbah, engko pas man bapa sianoh dai, man kalakah katakan usul man batas sekali pelang. Jadi engko cocok pas nomor sepatu sadah ni terusur. Man bantalah sekali pepas. Jadi enda bertina
kata di bata adi ibas 2 Timotius 3 ayat 16 katakan kata di bata erguna ngajari kalak. Jadi kata di bata firman Tuhan erguna ngajari kita. Gelah kita banci dalankan singena ate di bata. Kata di bata singgo iswankan mankala Israel dai gelah i pandang na silepak bas kegeluhun kala kena. Man bata bagi kata di bata i pandang na kita bas kelepakan ta. Maka kita sebagai serain Tuhan pe adi i pandang kata di bata sialau kalah payo kel tuhu kata doe. Pekena-kena silepak si salah. Li si salah si ban kita payong ulah ka kita mekeng bagi kuduk labang. Ulah ka bagai dalang ya hilu aku sarang terus. Jadi kata di bata gelah kita ngeluh alu muhuli. So kita ndam belalanu suruh sila muhuli. Maka kata di batai mereka krianingan gelah kita muhuli kerina. Daga senesan seturang endama sini katakan ibas firman Tuhan ibas warenda man banta ibas minggu estomihi enda di bata ling-ling kecionku. Jadi kecion ingene ingan cicio labo bagi kalak karo cio-cio terbuluh. Cio-cio terbuluh udan warenda duki tapi bernak kang lalap. Berarti hati dan cio-cio gelah wala bernak. Tapi bernak, kita engkai, iya, terus buluh kamdu, bulung-bulung nak kerina. Jadi kita halah bagai kita bas ling-ling Tuhan, bas kata Tuhan kita, ije kita ingan taciciu. Alu bagai malam mati tabas keguluhun enda. Jumpa siapa pe kita tetap enda. Jadi ampar pe kita bagi perampar batang gadung lah kita enda. Ampar pe kita arbulung kangi ali uratna. Pancika bulung nalit. Olah kita hendak ampar bagi besi. Enggo tembesin berkarat. Enggo ampar kalau anda ini nah. Lah bagai kita ampar tapi kita tetap urat kini tegentaman di bata. Dengan senasa turang mereka keriahan. Artinya asal nggo jumpa kita sekata di bata. Oh, payo tuh. Payo kel tuh. Ninta. Lu bagai danu meriah siakap di tengah-tengah gelun tenda. Jadi kata di bata ndai adi desken udan singgo seuh ku tanah hendai lawan silang ia meresap. Maka kata di batas kata Paulus man Timotius subuk teng rasa teng waktuna beritakanlah kata begi kalak tala begi kalak katakanlah. So adi gondarat ni kata di bata kata di bata kuasa gawah ia gawah artina menyentuh kini bas pusuhta. So maka kalak si gutul jadi jera. Kalak sila mengerti jadi mengerti. Kalak sila tutus jadi tutus. Kalak si langit mereka persembahan, dungna mereka persembahan. Kalak si rusuh naik tensi, dungna netral tensina. Dinggo si bagikan kata, ertina rikun temantas kelenda. Jadi kita tetap membaca firman Tuhan, suari ras berengi. Bagi kita manlah. Pas guluh nenda. Mulai kita tubuh kita nari tetap kita man terus. Asa kita metua seubanan dengan dai. Seubanan kita tetap man. Sebab nakanah dai mereka gegeh, semangat, kekuatan, perkembangan man banta. Bagi kami firman Tuhan nenda geluntas skala sensa turang. Kata di bata tetap mereka semangat, mereka gegeh, mereka kembali menate di tengah-tengah geluntas tetap wari. Dage lah kita bagi benih sindabuh wasduri lakenca bagi suranta mis kita bencut kini tekenta bagi kini teken putri malu asal sentuh saja mis ringut adi jedenga kin bapa sianoh dai aku la urohe bagi aku sujai adi jedenga kinia aku labo artina kini teken sekerput nyagain kini teken putri malu asal tersentuh mis kiut maka nartar siregar bersendenan katakan lah kamu suruh jungut-jungut. Pedas kam kari ringut. Mau gini andenen menjileh ndai. Sila manukur lah manukur nina andenen nartar siregar ndai. Sila manukur lo manukur wari kedun das pagi. Andai mantap andai. Luar biasa andenen ndai. Andai termasuk teologi andai. Ini teologi aja. Apakah kalau Kristen nartaren dalam kota payona saja ije trida. Sila manukur olukur. Kita megati sila manuku syukuri usur. Jadi sini saya turang endam. Lah kam berjut ni lampas kam bagi mentua. Adi sakit kam pagi aku kangen semberat. Nah dan bagaimana jabun teh? Maka nanti olah berjut.
Adi berjuk kam melampas metua, peruapa naik kang simberat nah bagi kapa mungkin. Jadi bagaimana kita nak kerina di tengah-tengah perang. Mahanlah kata dibatai tetap di tengah-tengah gelunta. Adi soge bas Mazmur 10 siwah, maka katakan kata dibatai seuh kel tebuna bagi tengguli. Kata dibatai seuh tebuna bagi tengguli. Kata dibatai lebih indah daripada KIP ibas kegelunenda. Enda ya, jadi sikap lengan menggati syoge. Maka marilah syoge firman Tuhan suara seberengi. Olah sangana pak sana kita perlu syoge. Olah ka syoge si bagi ukur tang carusur. Silakan ja bagi ukur ta, ulah silahkan lah bagi. Jadi sesurang ma ibas kita ngeluhkan kegelunta ibas mingguena niat Tuhan dai jadilah kam. Ingan cicionku. Jadi kita hendak sesurang ibas kegelunta. Ibas zaman ta sigundare hendak pe. Ngondai pas liturgi tandai ngogeun pertuanta. Labu gegeuhan perbebenta asa gegeh Tuhan. Maka marilah gegeh Tuhan tetap sepindo arah katana. Firman Tuhan itu pelita bagi kekinindai, terang bagi jalanku. Lalu bagai semangat ibas kita kerina di tengah-tengah perang kegelun tenda menuju ke perpadanan bagi serandai ibas perpadanan ngobre kena. Kita begang gundari ngo ibreken di bataman banta di tengah-tengah geluta. Marilah sensena surang gelah di tengah-tengah perang kegeluhan tenda laban si kita bene ilau gendek melalkal rudang erbagai-bagai keperupana kata Tuhane lali si terbuang sepenggal kata pembelin kegunana ya sepenggal kata lah pernah melala sekelaya teoge sepenggal kata lagi ya krina erguna di tengah-tengah kegeluhan tenda. Tuhan si masuk-masuk kita ras kita ertoto. Bapa kami sini surga, bujur isahkan kami Tuhan. Ibas kami ngungalukan katandu jadi pergegaman kami. Katandu mereken gegeh simbaru, mereken keriahan, mereken pengertiin, mereken kemalamanate. Gelah halu bagai Bapa kami tetap ngeluh. Kamu ingan kami cicio, ibas erbagi-bagi perwin kami tengah-tengah dunia. Ipindo kami na membantu ibas gelar Tuhan Yesus juru selamat kami singgeluh. Amin. Maka mari ras-ras kaki na tulis. Jenari siakukan kini tegenta ninta dage segala. Aku teg mandibata Bapa silar sibar kuasana sinepalangit ras doni. Aku man Yesus Kristus, anak nasi tonggal Tuhan ta, si jadi arah kesah si wadia, tubuh idur singuda-nguda nari, si so keliaman tergelar si Maria, singana nami kinisran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, ni pakung kayu persilang, mate jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen, petelwarikan go keke ibas si matenari, nangke ku surga, perkunularah kemundi bata, Bapa silar sibar kuasana, jenarum ya pagi ngeran singgelu ras singomate. Aku te man kesah si badia, janit sada gereja si badia, persadaan kelak si badia, pengalami dosa, kini keken kula kegeluhun sira salalap. Amin. Kundul kita kerina. Semua paksana kita nahkan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan, kata dibatas jadi palas ibas kita ngatakan bujur ema. Kelengilah Tuhan di batandu asa ukurdu, asa tendindu, asa gegeh dulit. Ulangan 6 ayat 5. Tepung sindeskan persembahan tamari, raduras kita rende nomor 420 ayat sadaras ayat 2. Geras tengah super kami nakan persembahan andaskan kami bandu Tuhan aludam keriahan
ukuran perbahanan, Tuhan dipermuliakan. Kue Tuhan elokan, asupan sungguh, oh Tuhan, dalam digerakkan kami, angkat sinagung kami. Kami hargakan pelintara siniritan, arah ukuras pertahanan, Tuhan dipermuliakan. Mari ras kita ertoto bagai pe ras pertoton sapat. Tuhan di bata Bapa kami sini surga, Engkau persembahkan kami Tuhan, persembahan pengatakan bujur kami, Tuhan si masu-masu saya kerina, gelahar guna ibas dahin pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Pasu-pasundu kerina kami anak-anak nu, ibas kami lehkan persembahan nenda. Gelah tutu Bapa arah bagai-bagai pendahin kami pe rengasupna kami. Ibas meningkatkan tole kualitas persembahan kami man Tuhan. Bapa sini surga, kam si masu-masu kami kerina. Ibas mingguenda, ibas warienda. Toto kami Tuhan, karena perliturgi, kolektan, persikapan momo, song leader organis, multimedia, media, BGP, kerina, tiket BP, di tengah-tengah rungunena. Rasinahkan kata anu, Tuhan si masu-masu sawapa, gelah kerina, dahin-dahin serayan lu sini sekena, si berikan Tuhan, dahi kenca, gelar lu tetap ermulia dan terpuji. Bapa sini surga kami toto Tuhan, karena pemasu-masun tumbuk kekelen seni seruang kami menanda arah pentas tepu ras Pridawati Bursembiring Depari ibas tanggal 10 Maret IGBGP Sumpung Haji Simpang Ujung Haji. Tuhan masu-masusa pedauh kerina abar salangan gelah tetap malam hati keluarga orang tua ras pengantin rikuk ras perpulungan kerina Tuhan terpuji kam. BGP ertoto kami Tuhan karena musawarah uraga sidi rungun sinlakokan di tanggal 10 April 2022. Tuhan masu-masusa eda sinlakokan melalui media Zoom. Belah kerina persiapan-persiapan guna musawarah eda banci ratur dengan muhuli ilaporkan BPMR di tengah-tengah persidangan musyawarah hendak. Bapa sini surga, BGP kami toto Tuhan karena pelantikan pengurus KKR ibas tanggal 20 Maret 2022. Tuhan masu-masu sakrina, gelah kerina pengurus KKR, ras guru KKR kerina banci tetap berdalam alu muhuli ibas pelayanan di tengah-tengah runguneda. BGP kerina program-program kejari kalender gereja ibas tahun nenda Paskah sinlakokan ibas tanggal 24 April 2022. BGP kerja rani tanggal 7 Agustus 2022. Natal runggun tanggal 34 entah pe tanggal 10 Desember 2022. Tuhan si masu sakrina. BGP karena rencana pengumpulan dana penitia pembangunan sinlakokan pe ibas tanggal 6 November 2022 Tuhan. Tuhan si masu gelah krina erdalin alumuhuli. Bapa sini surga, ertoto kami tole tuni jenda karena diakonia runggun Bandung Barat ini Tuhan. Senina seturang kami serayan Tuhan pe si Pak Sana isoman deba enggo sehat deba Pak Sana isoman dengan Tuhan. Toto kami Margareta Ginting ngone hatip BGP panita kami masalah setepu
Epe isoman gone hatip, nata stepu isoman, pertua Bapak Febrianto Barus, ia penggodung isoman, naras nane Febrianto, nora nane Febrianto Barus, endape nggo selesai isoman, Siska Barus selesai isoman, Felix Barus nggo selesai isoman, Diaken Meta Surbakti nggone hatip, Aldo Tarigan penggone hatip, Soli Tarigan nggone hatip, nande J Stepu penggone hatip, J Stepu penggone hatip, Bapak Choice Pandia nggone hatip, bagepe nande Choice Pandia nggone hatip, Chloe Pandia nggone hatip, Bapak Mentari Ginting nggo selesai soman, Nora nande Meta Surbakti penggone hatip, nande Dio Guru Singa penggone hatip, Bulang Deo penggone hatip, Bapak Sri Devi Ginting penggo isoman, naras Bapak Quinta Bangun pe isoman, Bapak Kezia Sembiring isoman, Jessica Brusipayung isoman, Bapak J Stepu nggone hatip, pertua nande Unjuk Ginting irawat di rumah sakit, nande Edi Barus isoman, Redita Burdupari isoman, pertua Bapak Margareta Ginting isoman, nande Enamia Pelawi isoman, Nora nande Margareta Ginting isoman, Marcela Berginting isoman, Praja Tarigan isoman Ibatam, Nanda Beruman Himuruk pemulihan kesehatan, Naras Justin Ketaran dirawat di rumah sakit, Handayani Berutarigan dirawat di rumah sakit, keluarga Bapak Dipas Tepu serta keluarga isoman di rumah, Siska Guru Singa isoman di rumah, pertua Bapak Nanda Tepu, pertua Bapak Matiu Purba pemulihan kesehatan. Tuhan di bata Bapa sini surga, i pasu-pasundu, i beri kendu gegeh, semangat, kuat pekina Tuhan tetap ya sukacita. Amin gaya Pak Sana isoman dengan Tuhan di rumah sakit, di rumah, bagepe, enggo ya sehat kena Bapa, tek kami, arah krina si jadienda, lid surah-surah Tuhan, gelah kami tetap bergantung man bandu. Amin gia terjadi sebagian rupana Bapa, la atendu kami bene, tapi ate Tuhan gelah kami tetap ngidah kai surah-surah di bas geluh kami. Gelah kami tetap mindo maka kamu ingan cicio kami. La atendu kami bene Tuhan, tapi krina subuh isoman singgo sehat Pak Sana irawat enda kina Bapa ipegegei Tuhan alu kuasa kesasi badia. Bapa kami sini surga tek kami enda krina akan berlalu ibas gedang-gedang kegeluhan kami, di tengah-tengah jauh-jauh kami, bagai di tengah-tengah gereja nu, di tengah-tengah bangsa ras negara kami. Bapa sini surga, pasu-pasundu kami kerina, ibas mentasi warenda, senina ras turang kami, sinahkan persembahan pengatakan bujur, i pasu-pasu itu ahindu jabuna Bapa. Gelah malam mentena ketawari pe, ibas yang ngatakan bujur man Tuhan, bagai pe sinahkan persembahan, persepuluhan tah pe bulanan, Tuhan si masu-masusa, gelara krina persembahan Bapa erguna ibas dain pelayanan malam atena ibas Tuhan kina pendahin anak-anak ndu. Endam Bapa pertonton kami ibas kami mentasi warenda kam singkawali kami pada kina kuasa dosa ras kuasa penyakit gelah idalani kami minggu enda aludem krianas damai sejahtera ibas kamnari ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto. Amin. Mari ras-ras kita kena tedis, kita bas perpadanan man di bata. Kita enggoi pilih di bata jadi anakna, jana enggoi sikap kena peman banta si muhuli, si jadi sekerajangan ta. Gelah kita ngasup nalukan perben geluh, jana tetap berpengarapan man di bata. Ateku tetap ras Tuhan rasa lalap, tetap geluh ibas rencana di bata si enggoi sikap kena man bangku. Amina pe melala perbebenku, erpadan aku tetap erpengendes man Tuhan. Tuhan ngumreken jaminan man banta, maka ia mengingan ciconta, si bagikan pingko-pingkonta, uga dageninta. Tetap aku te rasa alun teguh kucip ke padan Tuhan man bangku. Erpadan aku nginget perkuah ate di bata, ibas aku menak kendahinku tep-tep wari. Man Tuhan saja ku endeskan perbebenku.
jana ku beritakan gelarna eme dibatasi setia rasi erkeleng ateman bangku arah perbahananku tetep wari. Si peteguhi perpadanan ta alur ndai ras kita nomor 425 sadas 2. Yesus malam dari kusuka ibadia tekana makita dan kelena. Amin dia jumpa berbagai percobaan letak kita di tanah kita iksan patina. Malam ade kita beda tame raskariahan ukur Benema kebiaran, tadi maka gulutan, berat jadi menahan, tusuk jadi salah. Hadiras Yesus sedamena ukurta, iberana kepentarana hidup wasana. Daun medade ukuras ate ceda, ukur mahuli tua, pansalong katana. Malam ate kita beda tame, raskariahan ukur, manema kebiaran, tarima kegulutan, berat jadi menahan, tusuk jadi salah. Ras-ras kita artoto bagi ingwe jari Tuhan Yesus membanta ninta dage skala-skala. O Bapa kami sini surga, gelarnu iperbadia men, rehlamin kinerajandu, selamin pratindu bas dunenda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup suari senda enda. Alum salah kami, bagi nami kami salah kalak kampak kami. Olamin kami iba kami bas percobaan, tapi olanglah kami dursi ilat nari. Sebab kamkap simada kinerajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekan dekahna. Amin. Lauslah, resaksilah kam, karena dibata ibas krina dampar kegeluhundu. Dengan alokanlah pasu-pasuna. Ia dibatandu singgo milih kam, jadi persuruhna. Ulam biar i pasu-pasuna kam, i kawalina kam, janah i pegegehina kam, gunandahikan singena Athena. Ia tetap raskam seh kekudungan zaman. Amin. Pak Tinta Godung, mari kita masuk Pak Sateneng si benaken. Amin.
Bujur selamat wari minggu man banta kerina.